my sis. What? My sis, fuck up. Come on, I'll show you good. I'm here to help you. I'm going to show you good. Hello, I'm so super excited to be here, excited about the new episode we got up today, and that's exactly all about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to share our videos and subscribe more guys. La bonheur the way ki ratang dintho tsa batho ka teng, ha se ke tshwe ke rata ho thusa batho ka teng, ke sebetsa le hantse pula ena guys. So mona ke tlile ko ausi o lebo re ngoletseng a Lady Blue ke suspector motho ka wa ntsolla e re fela ke senya fani ke ye ko yena. Yey pula e Bishop Osle was kiss my sis for Emma Emisa Momo Pulengane. Next sana I kadile mom so sorry. You could put this viewers that Street Channel Rantante today while on let. Kilongoletse mo because of Kibatalin Tuse. Mutoka wanjolla. Yeah. Wanjolla unali mutu and the muto the way no Hassan Jolla sone. Yeah. Ula ansisa umpa. Nikili pregnant last year. Ansisa umpa and tuta ukinte umpa. Yena ungade kisna ngwana ha ba dintho tse tlo senya mahareng a bona le nna ka intsampa because of ke morata today o sa njole. So when no suspect wa o jolla so ntse ke tlo yetsang my sister ka baka la go suspect wa o jolla ina le nape ka ka ntlwana tena le 1 year. Okay my sister ka baka la go no go emisitse mo puleng ena ke batlo go like wa bona o nelo ena se ntse ke ratang nna le hankanelwa ke na bothata o thusa batho ke baka ntse ke kopang kwa wena no ke kopa go nsendele ntse tse go kopile go nsendele tsona ne yana then tla ga ke tlo nsendela ntse tsona ke tla o investigate la ke bona go etsalang ene ke tlo make sure ke amthola wena wa feba wena o etsang ke a fitla ke dula ntse ke ba shwetsa le di-viewers sa ka gore go thola pula ntsena go thola o tshisa ene ke make sure ke a fitla so ke kopa mpe nako o sure ke fitla after 5 years or 2 seconds after ne ke tlo make sure ke a fitla ne Okay, sharp. send it. Thank you. My sister, sharp. Thank you. Guys, la bonne today pula ring. Blue ki fihlile mara e ha ona bothata re sebetsela ntse le jwalo e re fela ntse tlo etsa no guys ke tsamayeng ke lo investigate ke make sure ga se ke khutlile ke amtholla o se motho hae o mo febesela le mang le wena mo mo ha ya bona na Blue a fihlo wa bona ke sebetsa pula ena ke tlo fihla ntse o dutse mo o nwa di kheke mo o le honeymoon ba o kenyeditse di lunch re ke fihle mo ko tshole ke le rata ka fela guys if le wena o feel o wa jollwa and stuff Lady Blue teng ke tla le bona ho the next episode le ska le bala mo follow ko TikTok le Instagram ke Lady Blue #YesBabe mothomolo. Thanks guys. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got up today. Again guys, le bona go usle bo ngoletse so ke tlile mona ke tlo mo fa evidence ke mo bontsho gantlantle motho a etsalang ka yena wa cheata kapa jwang. So guys, ke le jedi tsore le ska le bala no latella ko di social platforms sa ka la tseba ko Instagram le ko TikTok ke Lady Blue 080 #YesBaby motho moholo. So guys, e re ke attend my sister mona ke mo jetsa motho a etsalang. Yes baby. O sile guy? Ke teng kae o si? Yeah, ke teng ke le bua go tshotse bile le tshwe. Thank you. Yeah, o si he. Skano ngoletse last time o tlo wa suspect o motho ha wa o jolla and stuff. So ke kopa fela o bontsha fela ko mo evidence o vele go etsala eng. Which ke kopa nneletse please. Thank you. O khone o bona. Hey, o bi o si. Yo. La tseba go ko kae? Yeah, hence that's why we tlisitse le moke. Okay. Yeah. So ra tseba le ntwa leng ko yona because of really evidence re tshwaretse go like ntwe ba leng ko yona ko kae re na le a ona ntse senang yona. So ke batla o bontshe mo. Wa mtseba o tswana le yena. Kazo takenyana wa mbona? Ha mo tsebe.
Okay, ska my sister samtsibi ke bona o so chisetswa no go ba re fitla mo lo ska lwana. Re solveng ka botho bo a never. Okay. Guys, ke go ba re tsamayeng hle re tsamaile my sister. Re konje bitse ke mang kae o wa. E bitso la hae. Oh, model. Hello se magelo mbonisa go Lungane go sa king Lungane ska jola so ene re bone ntwe ba qetelletseng ba le ko ene dintwe ba leng ko yona ke feng go ba re tsamayeng. La Majita babon le cherry kebere Fanayit umuntu akuskebere La Majita babon le cherry kebere Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela la Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela la Fanayit umuntu akuskebere Why mean shoot? Kwenzakalani? Dimela. Kwenzakalani sisi? Le kae OC? Yebo. Niyaphila Nkosi yami ukhuluma no Lady Psakwana. Kwenzakalani manje amakamera. Ukhuluma no Lady Yebo, ngitshelile ngathi Ubani wena? ngitshelile ngathi ngizothola. Ubani wena? Hawu Lungane awusamazi usisi Nkosi yami. Angimazi. Awungazi kanjani? Awungazi kanjani? Ubani lo? Ngoba la kuphethe intombi yakho awungazi. Ubani wena? Hayibo ngicela ngiphumeni kwami ngicela ningihambeleni namakamera wethu. Ubani lo? Ngicela nihambe. Phuma la kwami. Ngicela ningangithi. Ubani? Wena Ubani? uyayisekela. Ubani? Yena ubani angiwazi. Ufunani kwami? Ngicela uphume la. Phuma Hayi bona Awuphumi. awuphumi ubani? Angimazi nalo muntu mama. Angimazi. Lungane lo. Ungazelaphi? Hayibo ungazelaphi? My sister, Hayibo, ubani? Bayibona imihlala sisa unesibindi. Hayibo. Hayibo ubani lo? Angimazi nalo muntu lo. Angimazi. Hayibo. Uzofika la kwami namakhamera ubani wena? Ubani wena? Hey, ungazoshaya umfazi wami, umhlala umfazi wami ubani? Hayibo. Nayi mhlola yami ubani? Ubani wena? Hayibo, hey, ubani? Nayi intombazane. Hayibo. Mina ayona intombazana ngikwazi. Nokubona udlula nje la estradini angikwazi. Hayibo, hey, hayibo ungishayela angikwazi. Hamba ufuna umsakumithisa uhlukane nami. Imihlala yela. Umuntu wangimithisa. Ukhiphisa ukwazi la uthatha igama lakho. Uthatha igama lakho. Uzile nje la estradini. Ngizobhede nginaye lapha. Nawe unesibindi sokufiyana. Hayibo, angikwazi. Lungane ngakakhulumi nawe sithi fika. hayibo makaphendobhede lapha angibheba ungangitshela ukuthi hamba ngindawo angiyindawo Ngicela nisibe namakamera. uyaqala ukungibona Angikwazi. uyaqala ukungibona masiphezulu kombhede bongaqala ukungibona Sisleb ngicela ushisa umoya ngenza umsebenzi wami ngicela. masiphezulu kombhede bongaqala ukungibona futhi Okay, Lungane. bongaqala ukungibona Sisleb ukuphatha umsebenzi wakho please. Okay, Lungane ngibona. Lungane uyazi umfazi wakho ukuthi wena utshela uSisleb ukuthi ayenze abortion na. Ngoba akazi umfazi wakho ukuthi bomjelola ngalo sisi. Uthela sisi enze abortion. Thina manje si-investigate thile sathola ukuthi wena uthandana nosisi. And wena sisi ngicela ungasaphindi wenze lento ukuthi wena usela ngamanzi ngegedlela uzosishisa one day. Afuna namakamera. Uqala ngiveza ungimanzisile afuna lapha wawuza namakamera. Wawungazanga umeni sihlale phansi sikhuluma. wazi ukuthi lo Manje amakamera afuna Wenzane wena. Okay, shothi ngizonibizela amaphoyisa ngina right ukuthi Uzongikhatha nomkwami la. Angikwazi. Ungikhatha nomkwami, ungikhatha nomkwami. Thina sisebenza ngaphoyisa ke. So if Lungane lalela futhi. Wena Lungane wena esiqabanisa. Ungenzeni? Ushaya umuntu wami. Uzola la kwami. Uzola la. Angifeli. Laba hayibo angimazi nalo muntu lo. Mina ngimazi lo muntu. Lungane akuthelanga lo sisi. Ngicela Mina ngimazi. Lungane ngicela phuma thatha into ezakhambe nomuntu Ngiphume ngephi kwami? Angimazi sisi ngicela ungiphumela nawe ngoba mina naye. masiphezulu kombhede bowungazi uzongitshela ukuthi ngihambe ngiyokhiphisa ngenxa yakho indaba yami yaphela khona lapho wena manje manje awungazi
yaphela indaba yami nawe mina angisakwazi. Yes, ngaphuma mina kuwe ngalelo langa lelo mangiqeda ukutshela ukuthi mina khiphisisi. Hawu soyamazi Lungani. Uyabona umtshela ukuthi Wakhiphisisi umuntu lona ngathi mina akahlukane la. Ngaphuma kuye. Yehlisa umoya manje ngicela nehlise nomoya. Lungani Akwazi lo muntu uthi akamazi lo muntu. Ithi utshela indaba zikaLungani ke. Lungani usile kushuthi bekaloku akuthithela uthi usile Joseph na kwakako nje 1 year. Ngicela ngifuna ukuthi understand mfazi wakhe. 1 year ni do we ungakhona ushadile ngapho lokhu uyafebezela ulala ngaphandle. Uzuthi lo sisi unina abantwana sisi wena noLungani. Sinabantwana abayi2. Sisi Lungani uyafeba. Kodwa naye still naye nje mina ungitshela ukuthi angisikhiphi isisu. Utshela mina ukuthi angisikhiphi isisu. ngathi phuma kimi uqeda ngithi ngoba angisafuni. Wayebo ulala naye the time Uyabona umzulu ogwinya abantwana. Sina 5 years sijola mara ukwazi ukuthi umuntu akhiphe isisu. Ya uke wambona pha umzulu ogwinya abantwana nangu sisi. Nakho ungigwinyisile. Uye wangipha nemali Lungani ngifuna ukumtshela ubaba wakho akayazi imihlolo yenza la ukuthi wena ulahla abantwana. Lo muntu lo kokuqala wamitha ejola nomfana owayihlala ngale yezo. Nalo mntana lo athi wayebo ulala namuntu oyazi ukuthi ulala ngale wena. Nawe icheri lo muntu lo uyasebenza ifezi engekho. So uyahalela ngaphandle makasemsebenzi akasebenzeli uyasebenza wena. Uyangiqisha lo muntu mina ngihlezi ngikhona. So akasebenzeli wena. Uyabona ukuthi usebenza hard for ukuthi wena udle ube right empilweni. Manje wena uyamfebela. Ubona i-right lento lo sisi avuke ekseni aye emsebenzini asebenza hard uyangiqisha yini sex. Uzowamtshela ukuthi akuphe isex. Awusuyamnicithi isex. Lo muntu ulala la uvuka la uyayithola manje ufuna uyayithola akazathi thula nangi. Kuyafana nanoma uyithola ngaphandle isex uyaprekisa uyachama musi. And mawuqeda ukuchama lana ukhiphisa abantu busy. Uyangikhiphisa. Kodwa nawe yazi usuka la usuka khona sozongifakela amehla abantu. Ukuthi thina besithitha ngawe ngathi phuma kimi ngathi phuma ngithi. Ngakutshela ngathi kuqala kwaba borifilwe ngathola amanamba lapha efonini. Kwaba borifilwe wathi wena urifilwe umazi. He uyafebezela. Wathi umazi urifilwe sokabolebo manje. Umazi wena lebo ukuthi ubekatshela noba urifilwe lona uyafeba maniphuthi. ngabe azuma wengane. Kodwa nawe yazirong. Usuka la usuka khona sozomqhatha noma. Ugraduate noma ugraduate ngikhiphisa isisu uma uqeda uyangala. Uyabona lo bhuti lona wena une masters. Ngathi phuma kimi ngithi. Nama degree. Angiphumi. Abarifile bona bafunela bebona ukuthi uyafeba umosha lo mhlaba. Urifile ngahlukana naye. Awusabe ukuthi uzogulisa lamantombazana laba wonke. Sisi mina ngiyahamba ngiyochecka every week ngigazi lami li-clean. So that's why ufeba ngalo le gazi li-clean. No ayiko ukuthi ngiyafeba or ini. Le ntombazane lenginokuyibona idlula. Umfazi wami uhlezi engekho. Uyayisebenzisa nje i-condom. Kuyasho khona ukuthi awuyisebenzisa i-condom ngoba upheke kanjani sisi uyabona uzokhulisa lo sisi lo sebenzayo. Sisi ayikho lento ayikhuluma ucheck every day kanjani wena ngaso sikhathi ngeke ngathola infection nxa yakho. Uke wathi Maqeda wathi mina ngilala nabafana ngaphandle ngimtshela ukuthi akunamfana ngilala naye. Sisi lo uyabona ukuthi sisi uzoshona ulo. Ayisho ukuthi like angisafunda ekhaya ngifuna phuma hambe ngizosebenzela ngihlale ngiwa nabantwana bami akahambe la ekhaya ahambe nomuntu wakhe bebe uncela uthathe umuntu wakho niphume kuphele la awuzongena mina lo uthathe la inihambeni la ekhaya ngisafunda angiphumi nje awuphumi kanjani yakho bekumele ukuthi kuphuma wena ke yiphi yena uma uphuma la uyaphi umuntu ophuma la lo mntana lo uyasiya nje wami mina ngimazi lo mntana nami ngiyayifuna ngimazi lo mntwana nami ngiyayifuna indoda thatha indoda sisuhambe nayo umfazi wami umhlelani umfazi wami umhlelani umfazi wami umhlelani umfazi wami why ufakele i-infection uyanyayazi uyangidila wena ungayitshela into ngitshayela wona Lungani uyangipha ngizomtshela babakho futhi nje uphuma uphele la ngifuna ukupha sisi ngicela hambe nalo bhuti ahambi umshayelani ungishayelani ngathi khipha umntana ngathi iphuma ngithi kimi ngathi iphuma kimi khiphisa amantombazana abantwana ngapha uyathelelana nge-infection uyabona ukuthi ngicela nihambe na ngifuna lo muntu lo yena wathi ngasathi mina siqala ukwazana wathi na kimi uyajova useyangimangaza manje nje masizofika la kancane leyo makanese utsiba upregnant wamkhiphisa isisu uyabona ukuthi yes manje lo sisi lomfakela infection ngapha uyachibeka nabo rifilo kanani ufuna ukuthi lo sisi umfakela ukugula kwakho nama nonsense yena lokuloku umchazela lo akasadingi nokuchazela akazange ngitshela ngihlala naye la ngicela uphuma uhambe la angisakufunda ekhaya
hamba la ekhaya Imisebenzi yakho yayibona. hamba la ekhaya Yayibona imisebenzi hamba yakho. angizafuni into la ngaphandle ukuthi ngicela nimsize baphume la Yayibona imisebenzi yakho. futhi la uloku uyakhuza kodwa ngabe yabakhipha nabantu Angindawo. Wena kodwa urongo. Kodwa wena urongo. Wena ubungekho wrong mawukhipha isisizo. Ubungekho wrong. Ubungekho wrong ungitshela ukuthi angihambi. Wena wathi uyachova. Awubungekho wrong. Wathi wena uyachova. Mawungikhwela ubungekho wrong. Yaphela indaba yami nawe. iphele nini sina 5 years silela nje iphele nini iqale nini phofu Lo muntu lo nginawane ngijola naye. uqala kanjani naye. uhlala nami la endlini thola kanjani uhlala nami la endlini Maceda uyabona ukuthi awuswabi ukumtshela usisi ukuthi ngabanye njalo. Imisebenzi yakho yayibona. Yabona imisebenzi yakho. Yabona imisebenzi yakho. Yabona imisebenzi yakho. Yayibona imisebenzi yakho. Yayibona imisebenzi yakho. Yayibona imisebenzi yakho. Angifuni. Nithi nidlalwe indoda nilwelane ningabantu okay wo. Ngicela usondele hambeni la Yayibona imisebenzi yakho. Nalo mntana lo akusiye nje wami. Uzongibambisa ibhantshi. Uzongibambisa ibhantshi. Uzongibambisa ibhantshi. Uzobulala umntana abantu. Akusiyena nje umntanami. Usuloku uthi So inayibona lento le niyenzile. Musuloku nje uthi umntanami. Akusiye umntanami. Umntanakho. Hamba ufuna ubaba umntana uhlukane nami. Umntanakho. So guys labona mtholi yetsa ngayina. Bathi baba phumani futhi phumani namakhamera ngicela nihambe Mama bayeke. ngicela niphumeni Bayeke mama. phumani Bayeke mama. nangihlanisa ngoba nizongibaphisa nithi ngoba nizongibaphisa Mama bayeke labantu wena ngiphumele nalabantu bakho. Ufuna nalabantu bakho. Ufuna Angindawo. Hamba ufuna ubaba umntana uhlukane nami. Hamba ufuna ubaba umntana uhlukane nami. Ubaba umntana. Hey. Uwe nje ngila. Ubaba umntana yimi. Ubaba umntana yimi. Ubaba umntana yimi. Angikho la. Ubani? Hayi my sister. Mama lisana ngicela uhambe hamba na ngicela nihambe hamba na ngicela niphumeni Ma, sohlala phansi. Sohlala phansi nana sisi bayeke labantu behamba. Bayeke labantu bahamba umsebenzi wakho. Umsebenzi wakho. Uzokuphatha nomntana. My sister ima kancane. ngicela nihambe namakhamera wena angicela bahambe Mina angisakuthandi. Mina ngiyahlala. ngisamfunda Indoda yakho sebili hayi. Ngiyala uwophuma. angisamfunda ekhaya ngicela Uyaphuma. Hello. Mina ngiyangena nje la endlini. Lebu ngicela sihambe tulo sisi uzogcina kuthele Ngiyangena mina la endlini. Lebu. Ngiyangena mina la ngicela endlini. uphume Angihamba. Kuthi tobathi. Kuthi ay. Kuthi ngicela bavimbe. Kuthi bavimbe. Hey! My sister. Oh guys, stop it. Uphume la kwami lokuphi? Yena le. Yebo uphuma kwami. Angifuni. Phuma kwami le. Angifuni. Sozohlukumeza umfazi wami la. Phuma kwami. My sister, stop it. My sister. Uyangibamba. Umsebenzi ngibambi futhi zokushana ngale yitina ngicela uhambe ngizomthola ngihlalele kamnandi uzozongenzela lo msindo ongenzelayo. Yabona wena inqa yakho ibonga febanga ngabe Ngiyeke nawe. Uyangibamba mayisala. Ngaphuma kuye lo. lebuza. Ngaphuma kuye lo. Ngaphuma kuye lo. Please. Ngicela ungihambele nabantu bakho angisafuni nini kusezongihlanganisa nawe lo mntana loyo Mina owami. ngisathanda. Mina ngisakuthanda. Angisakuthandi. Leyanto leyana nje bengisaxabene nomngami ngaleza nkathi ngicela uphume kimi. Xoki icathulo zakho sami. Sazi futhi noma ningazithatha. Ungishayela ngeyicathulo manje mina. Wena geli. Ngicela umvimbe. ushike thina Oh, kuthi umvimbe. Awusilebo wapho. Lebo. Lebu ngisacela uhambe la kwami. Lebu ngiphumele la kwami. Lebu ngisacela ungiphumele la kwami. Ngicela ungiphumele la kwami. Icathulo zakho manje. Ngicela ungiphumele la kwami. Ngiphumele la kwami. Ngiphumele la kwami le. Usozongifakela amehla abantu la. Usozongifakela amehla abantu. Kwawena nje uwe. Ngenzeni? Mina ngenzeni? My brother.
wena uyabona ngicela lento yakho bufebe uzolimaza abanye abafazi ngibagulise Ngicela ukhuluma naye ngaphandle sisi. Ye imisebenzi yakhe yabona angijabona imisebenzi yakhe yayibona imisebenzi yakhe sengizoxosa hayibo my sis fuck off ungazoshaya ugutshane I'm here to help you mama ungazoshaya ugutshi hayi ngiyashaya ugutshi akangeke ungashaya akangeke uyangibamba bayashaya Angindawo la ikwami angindawo mina ngindawo Ngicela baphume ngifuna baphume ngiphumele kwami ngiphumele la kwami lebo akusindlula njani sisi ngicela ungitshele ngenza ngibiza amaphoyisa kuhambe la ngicela nimkhipheni hamba ufuna ubaba umntana uzobona lebu ngisacela ungiphumele lebo azokubizela amaphoyisa lebu ngisacela ungiphumele kwami amaphoyisa azokulanda phela ngahlukana mina nawe sahlukana Lebo sana asambe. nix ehlanganisa please ngicela sihambe sisi cela uphume la kwami mina phela akuthini Ufuna nilala kamnandi la kumnandi la ekhaya lebo nyekwenze so lebo nyekwenze so Yabona ni animkhuze umntana ekhaya awuyakuza man kuthi bathi ngicela ungibambe kwami Sisa ngilwe nawe ne ngicela uphume kwami angifuni uphume asalwi nawe ngicela uphume kwami mama lebo hamba ufuna ubaba umntana uhlukane nami man Baba umntana wani lebo ubani ngiyekele ngikelele kuma ke la kwami kuma la kwami angifuni ngenkathi ungikhwela ubungamtshela ukuthi angifuni ngaphandle ngenkathi ungikhwela lebo ngicela yaphela indaba yami uphume nawe ngaphandle awufuni Sisi ngicela sikhulumeleni ngaphandle ke nami ngizokhuluma phandle ngicela sikhulumeni phandle mama ngicela ukuba asambe sephandle hayi la kwami yabona kukhulu izinto la uzongipha umntana nami lo wamkhipha lo uzongipha wena uthakipha umntana futhi ngicela umthatha ngithi ngiyamthela yini umfuna kuba angiyindawo angiyindawo lebo uyabona wena unenkinga ngicela sihambe ngithi ngoni ukuthi lo bhuti uyafeba wena sekumntana wakho senza njani ke lo muntu sahlukana mina ngizohlala la akaphume nesinqumo akaphume nesinqumo uzongipha mina umntana nami namhlanje uzongipha yawuza kupha siphume ke sokukhuluma naye ukuthi akuphi yabona wena nahlukana benihlangane kanjani nihlangane kanjani inga yakho ugcwele ukuplay ekhanda lakho too much lebo hayo usobatela kutsha ukhipule butu hayi indoda yakho uzosibhadala uyofebile angifuni ufebile man angifuni ufebile wena ungazongiphaphela awungeke futhi awungeke noma uzongipha yini ingane yami uzongipha wena awungeke hey webhuti Kopasketsa ntse sone usinyetsa uso diaparo tsa hae Ngiphumele la kwami umsinyetsa diaparo tsa hae ngicela ungiphumele la kwami mina nawe mfethu usehlukana lo mntana lo yawena suka la njengamanje ambofuna ubaba umntana uzongilethela amehla abantu ngilihlalele la nomfazi wami uzongikhathaza xa ungiphumele la kwami badi lami ngikalunge abomakhi bathini abomakhi manje sengibukiwe mina abantu bamile la lebasabe hayi ngicela ningiphumeleni hamba uma nabodebuzingaphandle ukuthi wena wakho le ndaba ingasasambe ke yokukhuluma nepast asambe khuluma nepast ngicela sambe I know yokukhuluma wasabe nepast phandle lebasabe awucala ngizobuya la mina ngeke ngiphumelele la kwami ngizobuya kwakho la makwakho uzobuya sisi sisicela ngicela uphuma ngicela usiyekuleba mina nginamnodolo wena ungibukise ngelizwi wena phuma la mfana uyafeba lo bhuti lo uyafeba wena ngeke sesenze next umuntu ogcwele ukufeba askisi angithi lo ngazizwe nawe ukugulisela lo mfazi wakhe ngama infections ungcono wena baby angazi bekuzokwenzakalana nawe if bowuhlele bowuzokhula nawe bowuzokukhuluma mseso ngiyaxolisa hlukana nale ndoda nje ayina life akena life nje lo mfana lo uyathanda nawe usagcwele ukuplaya uyafeba ugcwele izinto eziningi angindawo okay askisi my love akublue askisi yeso kuyenzeka uzoyithola indoda eshapha ezokuthanda hayi lo bhuti lo feba so anomfazi uyafeba lo bhuti wena lungani wena uma ngisacela ngiyekeni wena ngibuye la into zakho siyesesezikwenzeni angisukushile siyabonga ne ungathile wena leyo ngizokuthola siyahamba naye babayike sisi at least soyazi ukuthi le ndoda leyakufeba thanda ukufebe lo bhuti man ayikho into le yakhe le
Mina ngifuna ukuba nawe. Jesus, hayi bathu. Mina nawe mfethu Never. akusana nix esizoyilungisa mina nawe. Kodwa manje ngitshela ukuthi ngiyakuthanda nje. Mina uthando lwakhe enganginalo alusekho. Nabo manje uqeda ungikhathala mina abantwana ungacabangi lokho. Wena bongacabanga la lonke ukuthi uyafela. Ungacabangi. lo muntu lo sister wangidlula la estradini yazo ngihleli nje la namajida kumnandi yabo umama uhleze ngekho umuntu ohleze semsebenzini so nami ngazibonela ichiri obvious ngomjida nami so ungathi obvious umjida okuthi nama cameramen wami abathi amajida abafebe ufuna ukungitshela ukuthi mawumjida yini inkinga yakho yini wahlohlonelwa usikasukela amajida ma ubujida bakhe bumenza ukuthi uba umshayelani pho ubujida bakhe bukwenza ukuthi usikhiphisa izisu mina nakho ngikhipisile isisu manje ngiyamfuna umuntu uyabona wena uye kubufebe butwamane lento lo uyenza yobufebe ayikho right ilimaza inhliziyo zabanye abantwana ubulala abanye abantwana inhliziyo wena lo muntu lo mina ngamthola maybe isijole one year lalela into oyikhulumayo iyanuka guys ke kopathwarelo ntho ke ibwang ntho oyibuang yangha engikhabutila yabo umsebenzi yakho into oyikhulumayo iyanuka inukile sawa ungacabangi lokho ngenkathi ungishela unomfazi ngicela uhambe please ungacabangi ngicela uhambe lo ngiyangibona nizohlangana ngani ngoba ufebe bakho yes into ukhuluma udoti wena sonkoshise ngizolala ngixoxisa kwakho mina ngizolala ngiyolala nawe kusalayo uzolala naye uzoku yahlanya yini ngifuna ukulala naye uzongipha umntanami nawe ngekele uyakuthanda akena direction ambona ngicela umela sokuyisendini sakuhambisa ngemoto basically guys libona ukuthi my brother ntho ayibuang engikhabudile ngigasawa now ubuang ntho engang ke bona ke tineya fela I'm so sorry guys mara that guy ole wahlanya untise uso batho abortion wetsa uso batho be di infection ke ala rata guys if wena ba uthitela so uska lebala gore lady blue my sis toya ke ma ngifuna lo angisafuni nokukhuluma usamthanda nawe noma afakela ama infection ngicela uzonibulisa kamera ngifuna ukukhuluma naye ngifuna ukuthatha impahla zakhe la ekhaya angikafuni abafethu asisi ngicela sambe nthina semotweni le bhuti uzonigulisa uyabona naye yamlandela uzokugulisa le bhuti infection futhi bantu ba usikinyi umfazi wakhe vele hey konje umfazi asambeni futhi kayikela kade kayisasine nekusephuso asambe lebo sambe hayish yazi lo bhuti lo uzonigulisa hayi bathi bomekuyenza kukhona kamnandi udlana kamnandi lo bhuti akunendaba uzamthola omunye odlana kamnandi ngicela umyeke lo ngoba uthi uphana kamnandi ngiyacela hawu uthi ubani ngibona ukhomba uGucci usofuna uGucci ngithanda intshebe yakhe what uthanda intshebe kaGucci ngisithi njengami ekhaleni guys I didn't want to laugh what my sis no uGucci naye unomuntu wakhe ngicela uyekeleza uthanda laba bamacici Gucci angithi uyabona siyafanelana mina nawe no Gucci Gucci uyenzani uyablush Gucci smile sangwana manje at least you smiling ngiyajabula yazi Gucci ngiyabonga ukuthi ngisebenza nawe and if intombazane yasmile so uthi uyamblushisa futhi ufaka icicci njengayi mina ngiyajabula mase sikubhake kontu hayi cela Gucci hayi akasamayi hayi Gucci